Suma unchay kachungankunapaq munasqas hermanos, hermanas, o semanatawan qallaririchanchik tukuy kusiywan chayrayku qallaririsun maychus kay Diosninchikpaq parlawasanchikman hin. Maypi kay palabrampi, kay Biblia nisqapi, hermanos. Kunan pagarin parlarisun Filemonmanta. Pi Filemón karqa yanapador nisqa maychus kay apóstol Pablomanta. Sumaq bueno karqa kay Filemón tukuyta yanapaq. Chayrayku apóstol Pablo kacharqa esclavo nisqata ima sutikorqa Onésimo. Nirqa ama kacharichu kay Onésimota. Cuiday, paymanta llakikuy nispa. Chayrayku qallarishan kay qillqasqan Filemonmanta apóstol Pablopata ahnata. Noqa Pablo carcelpi wisq'asqa kani Jesucristomanta. Willarasqa irayku hermanonchik Timoteo noqawan kasha. Noqayku kusqa napaykamushayku qanta munasqa hermano llank'ay maykupis. Kaypi apóstol Pablo nirishan imaynatachus Filemonman napaykushan chayta nishan noqa Jesucristo carcelninpi purini. Pay wisq'asqa kashara Jesucristo carcelninpi nisqa. Pero chaypi ma nishanchu noqa carcelpi tarikuni nispa. Nishan noqa Jesucristo purisqanpi rayku paywan tarikuni. Chaymanta mallusimuy munanichu sumaq kusisqa kani. Hermano Filemón, chayrayku parlamuyki nispa qallaririshan kaypi. Munasqas hermanos, hermanas, qaya parlarisun imaynatachus kay Filemón yanapan kay Onésimo nisqata. Noqanchikpis ahna kananchik tiyan. Pichus yanapatan munan, pichus yanapata necesitashan, chayta yanapananchik tiyan. Mana tapunanchik tiyan yanapata munankichu. Noqanchik zinanchik yanapananchik tiyan. Chayta Jesucristonchik munan, chayta yachachiwanchik apóstol Pablo. Kay Filemonqa tukuy sunqunwan yanapara. Chayrayku sumaq apóstol Pablo niwanchik ahna kananchik rayku. Wajkuti kamakachun, hermanos.